And so me mo akwa abado ba Adom TV bedroom health tips eso said ye nura ye hyase ne ne ye to so na ya hwe adekodi a ede sa sciatica no eba ade anko hwe no ba bie boa ye movement ani ade today na kokka no e me be wie che na afie ede yawo ebi na ebreye me dia se dem ma endpoint homeopathic clinic one mother roma en adwumedie yetime de bro 5 minutes adwada de kosi fia de 5 minutes bia ti bedu fia da ne de no se topic no wafa ne nyina nyamu afutuo nti yeda na ase one endpoint din sa so wa pomuden kwan mu a ohu beto frɛ no 0244 867068 ohwe screen na senso a ego ho me Dr. Dubuatin ena na wotwi mu edi nkomo dog na so ya na se medase ya hwe courses yo medase eno a yedi nkomo kakra fa yade efense sciatica ne ye ka se sciatica no eye pains excruciating pains wo yawo a efa wo nipa da se ni sisia ba wo to ase emma wo nan nyina ma bebire no akora ntimi enyina wo nan ne so ene ye beka na se wanya bi efense sciatica na ye ka se courses no a anase sade wuzi kan no hwam na betimenya obi a betimenya sciatica akola betimenya na mo nkola ntanya because edu go hwe courses no a ade ba ko a etade bakese pa eyese obi wa waye obese mo ye du abroso so mo ye du broso kese pa no a empa mebire no ano edi weight no o se nipa bebire mo ye du a o top no ne mo ye du enti wo down no bebire mo ye du a wo hu se ne nan apagya aye kese se bi nyanwu bi da but wo so obi mo ye du a bo so wafu ene honam dua wo top no nyina aye kuntan wonam a obaka se chese wontimi mfa ne nsa na kra nto enti asa no a eputu pressure on the sciatic nerve no sciatic nerve na me say eye from sisi wo no aba wo to ase eba wo nan kokom. It wants to put a lot of pressure on it. Na a squeeze no. Emia no. Enti no ya de etime de bakese ye pa enti mpanyimfo ene tanya saa de no. Na mmom no obi also ade de ba no so bu na a medical condition. Ye obi bu abeka no say herniated and say degenerated nerves. Obi ho abehun say na there's a wear and tear. Ebi a wo nyini no na ebi a based on adwuma wo ye na adwumadi a ye die ne nkorba nte no obu ha na ne spine no bon say in between the spine no you be a say cartilage obu ha na de no we ye yade na we sa no especially say wo spine no the waist side no we a bon say na ma sa bone no emia yes one nerves no I feel say nompe kanompe na esa no a eno no sa na timi kofa sa de ne ba ye obi so e beka na say spinal stenosis se no ba eba wo lumbar side ya bones obu ha na gap no in between the cartilage no and in between the bone no we so a eno so etimi kofa sa de ne ba and obu okwa na tumor ena eba ne sisi ana se ne sisi wo no eno so kura so etimi kofa ba and obi okwa na injury okay obu ha na injury ebia na dwumadie bibia na wo athlete mpo ana so wo bibi ana so wo akola ana so wo panyi na wakodi aguro bi ana so okoye exercise bi na ne nerves no sciatic nerve no ebia ho atochema ana obi okwa na accident okay wonamwa wo drive ya na car bi pan bone sisi okay nerves no ebia ho atochema ene so kura so dey etimi ekofaba ana obi ho mpokura no a na by virtue of adwuma a wo ye obi ho adwuma a wo ye no wotena se more okay enti wotena se more no na a wonye exercise no na squeeze no obi ha na cholesterol yes abepio enti cholesterol obi ha bo se cholesterol level no cholesterol ne ba anya wo top nko ho na bia ne ba bia no get affected eno so ade a eno so emma sa sensation no se de nerves ne betima ye na dwuma no enti menye na dwuma yi na sedentary lifestyle ni nyina no etimi ma ade efense sciatic nerve no ehun etimi to echema na endpoint homeopathic clinic ye wo pese wo pe akira kwan ana pese wo ba besra yen ana se wo yade bia yanka ho asem na pese wo ne edi nkomo a number ne ye 0244 fra yen sisi a 0244 86 70 68 0244 86 70 68. Yada say Dr. Dubuatin na otene kan na dwumakuo no eso yasen me de health tips no ebro dwada de kosi fiada ti hye no so chanya nkopon ya adoma sabre ya 5 minutes ye nche na ye nto Sciatica nkomo no so medi afia amankwa tamaklo